Centro de acollida ao peregrino esta mañá. O mesmo movimento de sempre con camiñantes entrando e saindo para selar a súa Compostela, o documento que demostra que chegaron á súa meta e cumpriron coas condicións requeridas. Entre todos eles, unha persoa especial, este madrileño, que resultou ser o peregrino 300.000, e por iso a presenza do arcebispo e de tanta autoridade. Manuel Pozo García atopábase coa sorpresa despois de realizar a ruta francesa dende Roncesvalles. Estoy atorado ahora mismo. Pensaba que me estaba vacilando. Miraba para todos los lados, digo, entre todos soy yo. Pero bueno, bien. Ten 52 anos e realizou o camiño en aproximadamente un mes por motivos persoais despois de xubilarse. Por motivos tuve que dejé de trabajar, me jubilaron y no estaba bien en casa y necesitaba salir y ese es el motivo. ¿La experiencia qué tal? Inolvidable. Solo. Se lo aconsejo a todo el mundo que venga solo. E tras tal e inesperado recibimento, Me gustaría comer, visitar la ciudad y descansar. No, todavía no he entrado. Ha sido llegar esta mañana el 300.000, aquí estoy todavía. o peregrino 300.000 recibiu un certificado especial que acredita tan destacada cifra. Unha cifra na que tamén fixo fincapé o presidente da Xunta, xa que se acada con máis antelación que no pasado ano 2017. Acabamos de acadar a cifra histórica de 300.000 peregrinos e facémolo 2 meses e medio antes de que acabe o ano. Cando no mes de decembro, recordarán, estábamos aquí no ano 2017, pois outorgando a acreditación do 300.000 peregrino, agora estamos aquí no mes de outubro, a mediados do mes de outubro, outorgando estos 300.000 compostelas a este peregrino amigo de Madrid. Con este ritmo, dende a Xunta confían que de aquí a decembro se consiga chegar a entregar 320.000 compostelas.